kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, anya pa'y lang aramidam na nasusan. Apay ka di madam, ada ka di pa'y kasapulan yaw, wino kayat yung inuman, tay timplaan kayaw. Nakapigpig sa ti panagsaom, kat asidaglang matkan kanina nasusan, hane. Agdal na ka man si ka, Sebastian. Ti kayat ko, kat makigiddan ka amangan kada kami, nana. Nay, saanin madam, mga naktulaangan kalpasan ti panangan yo kini sir. Mga lakakit di moten iti kanam, tamangan kan. Adu pa'y tinaskan nga aramidam inton madamdama. Sayang laang ti oras mo, nubuy-buyaan da kami amang mangan. Ay, kunaklaki di no concern kandiyak. Di nalagayam kayat amasayang ti oras ko. Oh, ato'y ti parakan ka. Ibusam day ta. Ay, unay kan, hane. Nayunam mat iti karne, Umdasan day ta. Madimit laang ti adu akarni. Oh, awata mo nana. Agyaman naklaunay madam. Kas na ko nakitayan, rugyang meten ti mangan. Sayang ti oras mo, nubuy-buyaan da kami laang. O sige, mga nakon madam, makigida naklaangan kada kayaw. Pasensya ka no italaan nakaawag kak, Pascual lakay. Okay laang, baka maawatan ka. Baka awan trabaho mita. Ada, ngam imbaunak ni madam nga agpalingkay, iso ana panunot ko ti umawag kang ka. Kumusta na iti bus mo ngay? Nasayad na kadimot lang kan ka? Nasingpet ti lalaki nga amaw, di babae laang ti sa anak asigurado lakay. Ay nawaw, apay asan ka sigurado ngay? Kumaro mo ngamin no daduma. Ang mjak amua, awan pa'y ngamin makabulan ko ditaw. Nay, kita no naulpit da kan ka, agawit ka laangan ditaw. Pagpakanandak makiday, kan saan dak akab kabilan, tila ang ngamin ngiwat ni madam tijak kayat no daduma. Ay, mga no talaga nga strikto laang ti babae abus mau. Wan nga rod lakay, baliwak tumanan ti umawag, asidega kon iti palingkay. Sigay, agan anad kamot dita baka. Uray da kayaw, agan anad kayo mat akanayon dita. Ni Nana Susan ngay, Saan pa yasimang patani? na, manulaang matimpagatang kukankwana. Di ka makauray mat. Awan pa may sa oras sipod nagrubot ni Nana Susan. Nakabumbuntog si ka. Oray si kamat nagpalingke ka. Mapanti manunga oras. Ay nawaw, dinak man ikumkumpara iti babaunan tayo. Saan? Itanyaga po nga ikumpara ka nga. Ibagbagak lang tagpaisohan eh. Ayun gayam, adda na patag apag nakita. Interview ti empleyado ang nag-apply iti grocery store tayo. Okay. Ibagam ka na nasusan ha, agluto iti makan taagawidak matla adagos. Sa anak nga agbayag ijay. Uy, nani, ariglado. Sapsapain nyo man ti agriing inton bigat nana. Adda ipaaramid yo, madam. Anya kumapay ngay, aglabaken agdalus nga Ah, wan madam, alas 5 iti agsapa amariingak inton bigat. Agalarmak laengan. Nasaya at matngarod no kasta. Agdalos ka iti uneg ken ruar ti balay. Punasam dagiti kabinet akataptapok. Nalawag ka de. Wan madam, ada ka di pa ipaaramid yaw, ta ilistak, tapno saan ko amalipatan. Agluto ka pa'y gayam. Anya ti kayat yo asidaan, madam. Mangigisa ka iti natang, kan mangisabaw ka iti karnet baboy. Ariglado, madam. Ilistakaw, tapno saan ko amalipatan. Okay, mabalin mo matlaangan ti maturong. Okay, madam.
Good night. Tibilin ko, Nana. Sapain nyo ti agriing inton bigat. Tadyak kayat ti katulong amaaldawan amariing. Aping agtugtugaw ka laang dita, Nana. Awan mo't maaramid, madam. Nakaluto ka din? Nalpasen, madam. Adain na poy? Kalot-luto laeng, madam. Nagdalos kan? Ay nawaw, siyempre madam. Iso nga rod tibilin nyo kanyak idirabi ay masapa ak nga agdalos. Diyak nakita nagdalos ka. Ha? Amangan mo't no ululbudan naklaang. Kaririing yu laang mat ngamin, madam. Di kayat ko kat makitak nga agdaldalos ka, Nana. Ay nawaw, ti kayat yu asawan, agdalosak manan. Ulitek manan, madam. Kapilitan tadyak mo't nakita nagdalos ka itay. Bigbigat na nakapigbig sa ti panagsaom, honey. Kasanumat ngamin, diyak pa'y nakita nagdalos ni Nana Susan kat kuna na analpasan. Kasano ko mga minamakitam kat kaririing mo laeng. Uray na minsan, diyak pa'y nakita nagdalos day ta katulong tahani. Saan pa'y takanayo na masapa nga agdalos ni Nana Susan. Nakaturog ka pa'y laeng agdaldalusan. Ay saan? Ulitin namanin ti agdalos ita. Kat nunalpas itayo, nanay. Ulitin namanin tadyak nga rod nakita nagdalos itay. Ay, unay kamutan. Mambanlo gamot ni Nana Susan. Imbis nga ginana kumamatan. Ha? Susweldoan tamang. No kaya't mo makita ti panagdalos na, buyaam langan iti CCTV tayo. Kumpleto mo ti CCTV dito balay. Wala saan, sapsapaam ti agriing tapno makita mo iti personal. Di nakman isuro Sebastian. Amok tar aramida. Ay nawaw, madamamot manen ti dalos mo, Maray. Kapilitan, maray. Nakitak mo't nagdalos ka itay. Wan angam saan kano nakita ni madam ko. Anya? Iso nga ulitek manan ti agdalaws. Iti kasta, makita na nga agdaldalusa. Ay una yun ni Abi. Nakaungungot nga rod, maray. No daduma, katjak maawatan no anya ti kaya na. Kastamot laang ti reklamo dagiti sigud akatulong da. Agpay siyaw. Wen, Maray. Karubak, kan nasingad kami iti sigud ababa ununda. Iso nga amok, Maray. Talaga gayam nga ugali na ti kasjay. Wen, naimbaglaangan tamaan usam ni madam mo. Tila ang magkidingiwa na ti parikot, maray. No maipapan iti makan, saan mo't kit di nga imot. Kasarsarita man day bakit lauran ti katulong ta. Awan mo't siguro ti dagas dita, honey. Hay, marurudak nga rod iti day ta kaaruba ta. Anya launa ti pakarurudam ken ko na aya. Anyat amok ngay, ang mga no perperjin nakmet gaya man kininana Susan. Sika talaga. Awan ka po na tapno aramidan ni Nana Laura ti kastaken ka. Agsagana ka kit din. Ag-inventory kayo ita. Doon sa anak lang agap, apura. Agsagana kan. Bayam nga agistoryada dita. Tinapatag. Aramidan ni Nana Susan ti trabaho na. Kasaritak to ni Nana Susan inton malam. At dala maamuak, makita day bakit Laura. At to'y ti kapi nga empatimplayo, madam. Agtugaw ka man pa'y tada pagsaritaan tanana. Maipapan iti anya, madam. Nakitak akinasarita na kadayja akaaruba itay bigat. Ni Laura ka di, madam. Wan, iso nga rod. Ada parikaut, madam. Anya man ang timbagbaga dayja bakit kan ka? Awan mo't, madam. Ay di nakman ululbudan. Ay kwa, madam. Nagsaritaan mila ang ti maipapan kadagiti mulayo iti ruwar. Agpaiso ka di tibagbagayo, Nana. Dakis ti agululbod iti kasta nga idata. Awan pagdanagan yaw, tawan di madian na sa una kanyak, madam. Siguradum lang, taamangan numaasarak kan ka kat ikatan ka iti trabaho. Ay saan madam? Kasapulan mi ti kwarta para iti maintenance nila kay ikaw. Kantap no makabayad kami iti utang may. Saan mabalin nga ikatenak? Nukas na nga rod, agsingsingpat kayo, Nana. Adaywan nyo dayjay bakit Laura.
Susan, Sika magayam, madam. Naimbag abigat mo. makadisturbo mo't day ta a vacuum cleaner. Saan ka di ati kayat yaw? Pangaasi yung man nana, iduling nyo pa ilaang day ta. Ituloy yung tulaangan ti agdalos no awanak dito'y balay. Ang mga no agungot kay manan, madam. Ibagayon tumanan adi yung makitkita nga agdaldalosak. Asino ti busyo dito'y aya? Ibagbagak laeng met, madam. Diyak kayat ti maungtan. No di mo kayat ti maungtan, aramidam ti bagbagak. Di kay ngamin maaw-awatan no daduma, madam. Diyak amon no anya ti kayat yung aramidak. Isardeng mo pa ilaang ti panagdalos mo ta makadisturbo ka. Saan pa'y analpas ti aramidak a report? Jak kayat ti disturbo. Mga no kaya tiyag day off na Susan? Mabalin ka day, sir? Mabalin Mano abulan yung muta na nagtrabaho dito, yung uri na minsan, kat saan kayo pa yan nag-day off? Or nongak ngamin ti day of ko, sir. Ada yung ngamin ti lugar may. Naurnungan ti day off yun na. Mabalin nyo ti agawi din tun o may alawas. Ngam sakbay nga day off ka. Agdalos kan aglaba ka pa. Tadimi masango da ita ka ni madam mo. Ang okay laang kadiki ni madam no ag day of sir. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Ilawlawag ko ti amin. Ay na, agyaman aklaunay, sir. Idi pa'y akayat ko nga ibaga kada kayo ngam agdwa-dwaak. Taamangan kunak no agungot ni madam. Narigatan, sir. Agkapi ka, Susan Bakit. Agyaman aklaunay lakay. Di mo mat-impak pa ka among agawid kagayam ita. Saan ata kayat kaasurprisaan lakay? Sapay na gadaw ti ginatgatang mo apasarabaw. Wen atap no adati abastaw. Kumusta mo dagiti natang amulam? Awanan, Bakit. Nay, apay nga awanan. Pinerde ti bagyaw. Masapul nga agmula akmanag. Ay, kasta aya. Naimbaglagan ata daintad ti anak ta akwarta kanyak. Kumusta magayam ti trabaho na? Nababakanaw ti sweldo na ijay. Kasano nga rodan dayta? Tinaibaga na kanyak at plano na ti agabroad. Agor nung lang iti gastusan na tapno maka-applyan. Anya? Kaya't nakalumot ti makaurnong. Tapno saan ka akakaas nga agtrab-trabaho, Bakit. Napiksaak pa'y may kabaalak pa'y ti agtrabaho. Naibagak ngamin kenkwana nga strikto ti amaw. Saan da makidi na ulpit kanyak Uray istrikto ni madam kat pakanan naklat tamay. Saan da nga imimutan ijay? Anya nga tano agikat kalangan, tagmula talangan iti kumkumpurmay. Saan mabalin nga agikatak, takasapulan ta ti kwarta para iti agas mo. Ken adda utang ta anas ken abayadan tayo lakay. No aggardin ta, saan met ngamin asigurado. Wen lakay, kalkalpas laang tilabak. Awan ni madam mo dita. Adda iti salas. Saan nga agungat no awagan nak? Saan mayt? Mano atawon ko metten nga agtrab-trabaho ditoy. Kat makunak adakkel tinagbaliwan ni madam. Kita ata amangan no into madam na makat adda manindakas asa una dita. Nagbalbaliwan ni madam lakay. No ide kat nakaungungat, sabalin ita. Amangan no pakitang tao laang. Saan Talaga adakkel tinagbaliwan na. Asino ti kasarsarita yu iti cellphone nyo, nana? Nilakay ko, madam. Kailiw yu siguro ti tunggal may saan niya. Wen nga rod, madam. Ala, ituloy yu ti agsarita. Mga laak-laang iti inumak a Diyos. Itay pa nga agdaldalos kayo, nana. Agmerienda kayo pa Nalpasen, madam. Nalpasan? Wen, madam, nalpasen itay. Diyak nakita nagmerienda kayo Nakita ni Sir Sebastian itay, madam. Kinan ko ti ginatang na aputo para kanyak. Okay.
Anya ngay gayam ti ilutok a pangaldawan tayo, madam. Ni Sebastian latan ti saludsuden nyo, nana. Sa anak amangan dito'y balay inton alas 12. Tadda na patag apagnak. Mano atawon mo kadakwadan, maray? Nasurok atalo atawunan Ah, si kalaeng mantika tulong da abim mayag. Si ka tinakaanos iti kinaistrikto ni Madam Abe. Isumula ang tinaibaga ni Sir Sebastian kanyak, maray. Kahit kumusta mo ti trato na ka. Nasaya at matan, maray. Saanen nga agong ungag. Saanan? Nabayagan asaan? Uray na minsan. Si Kaman, no ada nangag mo ang nagpukaw. Nabayag mo't laengan nga awan, maray. Talaga nga awan mangag mo ta saan matan nga agong ungat ni Madam, maray. Anya tinapatag nga ibagam kanyak lakay. Imawag ti OFW nga anak ta bakit. Kahit anya timbaga na kang kangay. Salsalod-soden, ano nga agawit ka dito'y balay. Inton umay abulan pa'y lakay. Saan lang nga na'y tatim magana bakit. Adda pa'y. Dumngig ka na imbag. Anya dayje aya. Mabalin mo ka nun dagikat iti trabaho. Ta ison ti makamoy ti agas ka. Kan ison ti mangbayad iti utang ta. Ay nawaw. Agpaiso ka day. Wain bakit. Agawit ka kanahon tagmula talagan ni tinatnateng ditawi. Di kanon anak ta ti makaamoy ti amin. Napigsa akpay man. Kabaelak pa'y ti agtrabaho. Kaano anawaya ka aya? Inton rabi imanan. Ibagaklagan ken kuan at tawagan na ka. Nakayulangan tagsarita. Wan lakay. Urayak ti awag na. Ibagam nga agtiks pa'y sakbay nga umawag. No kasta, 2 bulan laangan nga agtrabaho ka kada kami, nana. Wan, madam. Apay nga eh. Isumo nga mintibilin ti anak ko, madam. Uray na yunak ti sweldo yu iti makabulan, nana. Nakapagsarita kami matan iti anak ko, madam. Saanen nga agbaliw ti kapanunutam, nana? Saanen, madam? Final day jayan. Ay, no kasta nga rod. Nasken amang kita kami iti kasukat yu. Wan, madam. Di bali at adapay matdua a bulan. Ay, narigat lakit diti agbirok iti kaskada kayo anaanos ken mapagtalkan. Aduda dita, madam. Nasaya at kayo mat kini Sir Sebastian, madam. Sigurado nga adu ti mayat nga agbalin a katulong yaw. Sapay la kumaa, tadda mabirukan mi akasken ka, nana. Kasapulan mi ti katulong dito'y balay, tabisi kami iti trabaho ken negosyo mi. Di mi masangot ni agdalos, agluto ken aglaba. Adamot ket di laundry shop iti asideg, ngam sa balilat no adda katulong. Addan to, madam. Makabirok kayon to iti kaskanyak. Agpakada akon, madam. Agan-anad kayo, nana. Uray da kayo mat ditoy Pagluganan nyo ngay. Ijay terminalan madam. Ala nga rod. Agrubat kayon taamangan numasapat itudo na. Wan nga raw. Urayak mo't ti katulong ang maisukat kada kayo. Saan kayo una? Yan nga agong unget, madam. Dagos abumakit kayo no unget kailang nga unget. Wen nana, kanayon ko alaglagi panday tanga imbagayo kanya. Anya nga oras a sumangpat ti baro akatulong tayo, hani. Ne, di mo't sumungbat. Hani, Ha? anya nga oras a sumangpat ti baro akatulong tayo, kunak. Kuha, inton alas 12 ka no, hani. Ne, kita ama, saan ka unayan nga gungungat? Wen ka di. Laglagi pa, asaan nga amin nakatulong kat kas kanina nasusan anaanos lata. Oray kanayon nga ungtam ini. At dalat talaga ti katulong asaan na makaanos no naungat ti amo da. Wen ka di, hani. Awan pagdanagam. Takanayon ko alaglagi pandag iti bilin ni Nana Susan kanya. Ay, nawaw! Narig
Bigat ti agserbi iti maysa nga amo a nainget wenno istrikto. Nang runa pay no nalaka a makaunget. Nasaysaya at latamat ti agbalin ana anos ken napakumbaba. Tapno di kanto agparikot iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.